Assalamualaikum sapo seluntuk skipi masih bawa sudi salga saputra. Enggak sekali lo tak melok kak letu kaki sedikit sapo dari tanogi. Biasa dari tanogi dari yang kelinga ceritana lamelo ya igalat to baja. Ia naritu to macam bicara poler tanogi. Hari waktu mendicengi melok kak letu kaki kisah. Iya to maca to papala acana lamelo yare galat to baja iya natu latarenre papakonya kisah carita na latarenre di sewa wanua engka sewa anak woroane riasel latarenre temaka acana mabicara. Rekor yewai ada dari tawe dari wereng ada masalah di tenna balinna. Saman nari tenna pikri tenna wanawa ada yang masuk pol dari timunna. Na iya rawan naon riye riawa parentane sewa arum malolo nama catong bicara namanya mekinin nawari padan natau. Nama lampe pikiran nasi bawa paki tari munrinna. Aga dari lori senai ditopabban we iya mana nakalenak nari papau amacana latarendre gangka nanang kalingatona arungi nanawa-nawa ni arungi mailok mewe mak bicara latarendre narekko naunle nabali manang masaleng warengi walay pakkalawengi pu na iya namati tung ke pasurokku. Aga masuro tampai ni latarendre na iya engka na latarendre riolo na arunge makkedenya arunge tarendre wang kali ngakaribe makkedai temma ka acamu garek mabicara si bawa mapabaliada aga makukwe mailok kak mupawang maka si aga ro egana wetto rilangi maka dani latarendre anu magampang mo tu puang weren nak mai puang si lampak kertesak putih si bawa jaru si pepa na iya engka na anu nelawe na palebaan latarendre kertesae na inapa na todok jarum gangkan na penuh kertesae purero na waren ni arunge na inapa makeda tareke ni puang egana sebo angkari kertasae si koto ni tu puang egana witeri langi makkedan ni arunge niega satau makkule bilangi sebo muwinru makkedan latarendre nega tosa puang tau makkule bilangi witeri langi nama cawa na arunge mengkalaingai adan na latarendre engka na sewa aso na lau latarendre mite kalukunna engkai tuo riwirinna saloe na ite ni makkeda matua mana ni buana aga mempe ni sipong na yero watwe si tuji engka na lalo arunge malopi-lopi si bawa lisok bolana risedena ro kaluke na MPE latarendre narita nari arunge makkadani arunge tarendre atutu komempe nasaba iya tu mattaru komenre mate ambomu nek kia rekolisu kono mate tosi indomu na cabberu na latarendre mangkalinga adan na arunge nainappa makkeda puang welorot tosi arunge ajak nama capak malopi nasaba ia dipakira-kiraku reko materu yarunge sompe masuri tasi labu lopinna nek kia reko lisu arunge manesa ni marepak na lopinna nama jawa na arunge makkeda atin nari lalem mapandre ada tongo latarendre saman nama nirita uwe macolok-colok adanna
Napatteruni arunge lopinna nampe tona mendek latarenre. Na iya letuk na arunge ribolana masuro si tiwi jarut telu pepak lau ribolana latarenre. Mailo i arunge riabu rebangku lampe nasabak mailo i arunge mebuk guling apa mapole gulin na lopinna. Makkedani latarenre risurona arunge. Suro peletukal lale arunge makkedai. Nadam pengalalo nasabak dek pakuleku meburangi ia wetwe nasabak amatenga. Mate beku jawaku na baja lebak pinarapi riala telunna. Namailok to kuala pitunna. Bacawa ni sore makkeda. Anu tesitina aja tu iku mu pau. Beku mu mate. Nelok si rabilang peni. Maka den latarenre. Anu tesitina aja tu nasurat tu arunge. Maka de telu pepak jarum melok rebu sewa bangku lampe. Narewe nasuroi lau ri arunge. Napaletuk na sinin na adan na latarenre. Maka dani arunge. Ia tu latarenre tong macan apan rita ada-ada. Na melok mo pak cobe si sepa. Narek ko na bali wigau ko iya si senge. Wala tonga nge pakkalaweng ngepu. Makkedani arunge risuroi. Lau ko pai meribolana latarenre. Mutiwireng nge bembek lai si kaju. Na muakkeda. Mailok wegang arunge minut dadi bembek. Agar si kaju bembek lai nasuro tiwirakko. Nailorang arunge mu perak susunna. Namu tiwireng baja maile ribolana arunge. Hore mappo arunge. Lau ni suroi ribolana latarenre tiwi bembek lai si kaju. Napaletuk tona sininna pasenna arunge. Hore ritu lisu ni suroi lau ribolana arunge. Na iya latarenre lau toni mala kalukutua si batu na inapa na pepak. Na paruk na bui santang. Aga na rapi ele moto ni napa na tupak mana santap purai na ibu rasa na tapere. Na maricak mana na tapere na si bawah meminyak na nataro santang. Na inapa tudat tapak korok tajangi surona arungi. Nasabak temailo ilau nareko dek nariobi ri arunge. Temitawi engkani pole surona arunge tanpa wi latarenre. Naindek na latarenre mangolo ri arunge. Makkedani arunge. Magi na dek mutiwireng ngak dadik na engka si kaju bembek lai wasurat tiwirakko. Makkedani latarenre. Engkana puada di walaki upari katuang rasa na tapereku ribolai. Na pole mona ambokku memana ri ele-ele. Na kutakini kulupo mailok tulungi. Na kena wirin na katuange na tatupak mana dadi. Nareko tempat i arunge taru nasuro ita nasuro pares tapereku ribolai. Marica mana napak kwadadi tatupa edenre. Nama cawa na arunge tangingin na naule mette. Nasisen na mette makkedamuni tarenre. Lawan na may mondo ribolaku. Nasabak mailok kak mala ko pakkalawing ngepu. Naiko na matutung ke pasuroku. Nasujuk na latarenre melo syukuru ripuang Allahu Ta'ala. Marenuwe gang mengkalinga adan na arunge.